Empwabuhweza barukwegitira hansi y'ekibina kya Claster of Love Charity Foundation bijerekero cy'abakazi bwe barukwatiraho abaine endwara yo kutonya ninga fistula ahirwarira hange ryambara Regional Referral Hospital. Echatureta no kubagariza amamani tukabagira ngo ekyo ryo norabamo kikumanyisa ngo toine self worth ekyo ryo norabamo kitakuhindura wahansi munonga rero okabura kuba ekishomerire ko endwara n'indwara ndi munonga netuma umukazi wayanga ntubashaba ngo mujo mu irwaro mufuno buyambi kandi abashaho bariho baje kubahereza buyambi no kwetenga. Endwara ejemerira hagati y'obucweka 16 na 22 buri abakazi rukumu mu Uganda nekera kuba humwire bwo kuzara nko mushaka kwa rukushobora bakubana bazara nubwo bafuna obuzibu njimanyisa ngo nubashaka ahasi nanga uruhago urujyana kurwashaka twayikolektinga mu bintu bice buwareba buri omwe cyaresire uwakasabuni ya leta ow'emyenda ya leta twajyanka tubarete evarukorga hirwarira hange ryambara Regional Referral Hospital neryoreka ngo hihi buri mezi 3 nibaragurira abakaza bari hagati ya 40 na 50 kandi bakera nimbagarusa amamani ngo kumanya ngo barekeraho kweyanga abo kuba fistula nayo n'indwara kezindi ninko muntu kwakubabwire indwara yona nayo bagitwara nk'endisho kandi bagira amasiko nayo nekera kezindi okuzikukira gasha kwa abaine bataringaya